Dobrodošli, ja sam Luci Grel i danas ćemo igrati igricu koja se zove Spider. Da počnem. Izvinite mi, stala sam samo malo da se bolje vidi, ne znam kako da ga namestim. Da ne veze, važno da se vidi. Moram malo da utišam. Mislim da je ovo malo preglasno. Čim poginem. Samo malo da utišam. Ovako je valjda bolje. Pošto se možda sad nisam tu šta pričam. Mislim, nisam ništa baš ne pričala. Znači, fora je da klikćete. Kad hoćete, dva put kliknete ako hoćete ovako da se pogleda. Kad hoćete da ode gore, samo stisnete i držite dok se on ne pogleda. Tako. I to sve brže i brže radite i ići će vam brže. Kao kamenje i ove pčele, ne smete se slupati. Ja ne bolje što nekad budu, pokazat ću vam kad bude. Ovo je malo teže tako da preskočite ko što sam ja sad. Vidite ove bolje ovdje gore što su, na koje sam ja sad crkla. Nijem što me nervira što stalno ova reklama iskače, ali nema veze. Inače, vjerovatno mi snimala na ovom položaju gdje snimam i lakiranje noktiju, ali mora da mi se puni tablet, pa zato.